Jittet li stajt impoġġi. Kaċċejtu. Hello! Għadnik bġeja mux xol. U għed ħanibda vlog ieħor għax dal-weekend we're hosting family again, ġej il-ġenituri ta' Daniel. U ħanintroduċi dal-weekend u l-lejla ħanamillom lasagna u koll. L-ras ġibna clips tal-lasagna making. Imma, xtaqt ġast nibda dal-video u koll. Il-biraħt fajt l video tijaj il-park in-redden u daw kien clips. U onestament ma stennejċ li ħajkun daqshekk well received. Vera irċivejt feedback u support ek tal-bliħ, vera ma stennejtiex. U mux ġast mill-ħbieb u mill-familja tiegħi biss. Manka minn nies li ma nkellem u minn nies ġast jifollowni Instagram. Emmin għazbis naf minnu u tipo ra l-video u ħallew l-comments li by the way kull minn ħalla comment vera prezza. Vera stramba nejda l-affarijiet għax qatt ma immaġinajt li actually ħanħol pass li nibda. So again, grazzi ħafna lil kulħadd tal-feedback, tal-messaġġi. Nispera li dil-ġerni tiegħi fuq YouTube tibqa' sejra l-aħjar u mhux għall-ar. Again, thank you ħafna jekk ma għamiltux like u subscribe. Please do so. Vera nħogost diġà kelli mhux jammont kbir ma minn bdejt ġatta laft żgħira subscribers u tmiża lottu li emmin minn arma saqsejt ovvjament ġast qabad għamel like u tafa subscribe. Thank you ħafna. If you have any questions jew feedback jew suġġerimenti ta' x'nista' nitfa' jew x'tixtiequ taraw, please għajduli jew fil-comments jew batuli private message fuq Instagram jew wherever insomma. Għax napprezzax nixtieq li għalkemm ovvjament mhux ħagħmel affarijiet li normalment jien ma nagħmilx, jiġifieri mhux ħatejduli ma nafx mur għamel skydiving, mhux ma toġobniex skydiving, ma fimt. Mhux ħanagħmel affarijiet li ma nagħmilx normalment, imma jekk tixtiequ taraw ċertu kontenut minn għandi, please għajduli ħalli I also get to make enjoyable videos għalikom. Okay, I'll see you along the weekend, aka along this video, I hope you enjoy it. Għadna kem esperienzajna the full Dutch experience. Talment nasol kull imkien. Tipo mux neżagġera daknix. Asra ġejna għandi xari, talment jisni għadni kif nidħol taħt ix-shower u naħslu. So nħsilna, ħadd shower sħuna għax ġabdejt nisma' lill-ommi tgħidli proset gustuża la tibla rieħ għax dik dejjem hekk meta nixxarrab fix-xita l-storja tagħmilli. So kilna u issa ħanibda lażanja id-disa kważi. Għandi sa xil-10 biex nlesti, so I should start. U ħaneħlisa għax ħaniklu għadha fil-għaxija fimt, imma fil-għodu rrid naħdem ma tajġu 3 p.m. naħseb u mhux ħajkolli ċans u I want to spend time with them mhux noqgħod insejjer għada bejn jkunu għadhom kif jaslu. So yes, ħanibda, naħseb ħanagħmel montaġġ tiegħi mill-lażanja ma mhux ħatkun wis over the top nispjega għax I feel like it's boring u ħadd jagħmel mux kħati fjamma lasagna, ma you can easily find the recipe. U jiena nuża riċetta ta' nanna, with my own personal touch. Ġifri jek taraw xi ħaġa weird li ma ddoqilkomx dik hija riċetta ta' nanna u l-lasagna ta' nanna tiegħi the best. I'm sorry to your nanni, to your chef boyfriends, għax għandi best friend tiegħi dan boyfriend ta' chef. Imma l-lasagna ta' nanna tiegħi the best. Please note, I make my own bechamel u koll, għax jina fancy jek, għax nanna ta' Daniel tamel il-bechamel taħħa u ħajritni biex nkun fil-level tal-Buckle Chefs, għax il-familja ta' Daniel top-notch cooks. So, yes, ħanibda namel il-bechamel l-ewel, mbat namel il-salsa, mbat I assemble everything fl-axħar. Okay, so, il-bechamel l-resta, il-ħaq bdejt salsa, issa ħana li sir, mbat nitfa il-secret ingredient ta' nanna, li mux għandukom xinu għax maħx permess minn għanta biex nej. Għanerġa nixella extractor għax meta konna għatmu missieri kien juqot jgħat mija għax konna nsajr għatmu nixella extractor. Imma men,
Wis overstimulating il-sound tiegħu ma nafx tħossu mhux bħali, You see what I mean. Sauce is done. It's time to assemble. Ħanuża da. Sada niftakar xi darba kien hemm xi skandlu. Tal-owner ta' Rummo, tiftakar x'kien? Ma nafx ma minna lija, semmew xi ħaġa, mhux l-owner ta' Rummo, xi ħadd li jġibu Malta. Ma nafx, imma daw tajbin u rħas minn tal-barilla. Għax tal-barilla u hekk kien xi 5 euro pakkett tal-sheets tal-lasagna u tal-Rummo kien irħas, kien fuq 2 euro xi ħaġa hekk. Mort biex nifilmja time-lapse. U waqaf jirrikordja. I still need to get used to this, so it's fine. ħanaqbad nurijilkom. This is the final result. ħanħalija tiksa ħanaqbad natija bil-foil u nitfaħa fil-fridge u mbagħad insajruha għada qabel ma nieklu. Ma dik lesson learned li rrid nibda nħassar l-affarijiet minn fuq il-mobile issa xinkella nisbit xabxeba videos u ċaw storage. Ħanħalli lasagna tiksaħ nitfaħa fil-fridge u ħammar norqod għax saru l-10:20 u għadartu nqum niġri plus ġurnata xogħol plus ma tlieta jiġu u in the meantime irridu notfu. Il-break ta' xogħol vera ħajkun eventful. Anyways, good night, inkellimkom għada. Bonġu, minn għandi u għati l-ħwejjeġ. Tidu tidraw li ħadibdew taraw l-azzimel kważi f'kull video għax jisu kull jumejn għamlu load u meta jkollok appartament żgħir ma m'għandekx fejn titfa' l-affarijiet u darba rajt meme li tgħid xi ħaġa bħal growing up and moving into your own apartment means accepting li ż-żiemel ħajsir party id-decoration tal-post u Madonna never have related to something so much in my life. Imma il-pjan tal-lum u li nieklu issa u ħajkun nqogħdu ġewwa xorta u għandna parti x-xogħol it-temp ma tantx sabiħ llum, x-xita wara nofsinhar msemmija msomma at least u xabarih, so naħseb ma tantx nistgħu nagħmlu affarijiet illum. Illejla għandna l-lasagna li sajret il-bieraħ, probably catching up, probably jilagħbu PlayStation. That's it naħseb. U lbist t-shirt li xajt l-ħar darba minn Amsterdam. U to be honest, ilbistu Monday x-xogħol diġà. Għax vera kont xidana biex nilbsu. U tax-xogħol qalu li jaqgħu mort Amsterdam dal-weekend. Jiena hekk tgħid xi ħaġa, mort Amsterdam dal-weekend. Rajt flok tal-iżdru profil u xajtu. U jekk ma ndunajtux bajnaw dal-go to hairstyle tiegħi. Meta ma jkollux ħabtit nagħmel xari u nħallih naturali imma niġbru u nagħmel daw biex nidher naqgħod preżentabbli. Għax tax-xogħol kollha rġiel u they don't care anyways kif jidher ġari. See you. Waslu nisma' l-bagalja. Waslu! Hello! Arajta jarkom ir-riħ. Perks meta jiġu n-nies jarawna. Lana l-fejniet Daniel. U l-bigilla. Illu dazzal-ġed. Dan għamilna laġin bieħ. Ija. Fetaħ pakket l-aeroplan. Xiftu stizu. Normal, t-meppju? Vera ġdid. Oh, l-allora l-crostini! Il-lallu! Daw Kristini li kien joqgħod ifettet Matthew. Ija! Oh, xi pjaċir! 13? Zgur? Jew 12. 13. Irridu naħu l-Jokers, Irridu naħu l-Jokers, għax il-Jokers huma aktar ċari minn kumplament. U da joqgħod jifotti. Sekondat li għandu. Le, jekk għandkom Jokers tidu tneħħu. Vera evidenti il-Joker. Għax da jfotti, u kemm muċuġ. Jiena kont naf qabel. Ġek ma' xaw. Għalliħ, qasam fuq il-ħabba. Ara fejn u jgħed. Cheater. Cheateru. Laqwa li jiena kont naf bih qabel u darba taf battu li induna. Xor sar jisejju? Ma għallikx?
U jena ndunajt, literalment, mara li Għamil mal-ewel skoperta, biex kont. jiġbru, ndunajt mal-ewel. Mux ħar il-ġoker. Ġabru. Ma konċ nafhem, ma vera. Le, dak vera, dak vera. Nafu. Le, issa l-ewel round nħallu, issa xi barra. Għu jela. Kont għarajnek. Ma tetli rajt waħda ċara u ġbarta. Għamur fil-kamra, għal kwit. Għaddi rrit nġib il-konfidenza. Għala, bħalissa s-sefana esquart, spiċajna xol, Ruth marret t-prova r-rota biex forsi dal-weekend immorru bil-rota. U mbagħad labna ramikap, marbaħt. Ija, bdejt nifilmja u again, nsejt neħi il-videos mill-bin u għafi filmja imma rebaħin, Mr. Daniel. Imma maġiċ jider fil-video, marit li nejt li rebaħu. Issa, ħanamel naqapleter zaħir biex naqru qabel il-lasagna, irrit nitfaxħa għadni għax id-dix ma tanċu kbir u biex ukollna tnaqqir ħalli kulħadd jinfaqa, qed ħanamel pletter żgħir. Pletter is done. Misni xajt tip ta' ġobboni ħor, to be honest, imma propja zbos kol ma kena nagħmlu crackers u dips, imma kena tbaqa daw leftovers mill-lunch, so għet ħanaqbat namel nice pletter fuq il-board li darba konċajt minn Action Erasmus u kont nizilta malt miegħi u ġejt talajta miegħi. Oġobkom il-pletter? Il-lasagna lesta imma not gonna lie. Għalli najt rasi u nħarqit li ftit, zaħira ftit, imma lesta, it's supposed to okay. Drum millenti dik, millenti. Ridley. Fuq. Mamma mia. Iju għalli bitċa. Bissa, issa tiġbet int għadna nibda niekol. Ha, bil-reċin għalta. Dax baqa mill-lasagna. Baqa ftit tal-minnas. Bonġu, ġurnata oħra, illum is-sibt, ħammorru sal-market dal-għodu, mort niġri u l-ħakna l-estejna u hekk bħalissa xil-10 jisu. Ħammorru nieħdu xaħarda mill-market bħala breakfast, ovvjament. Nitsemas meta jkollna l-guest li nieħdu l-market u nieħdu xaħarda minn hemm. Mbagħad ħammorru Utrecht. Utrecht waħda mill-isbaħ postijiet, wieħed mill-isbaħ postijiet li għaw l-Olanda, my opinion. Veri robni għam kanali zbih ħafna. U jekk xi darba tiġi l-Olanda, you have to make it a point li you visit. Għax speċi vera ħafna li jgħidu li xtuq imorru Amsterdam. Għax ovvijament Amsterdam hija l-capital city, so jisu tutikop the capital city list ta' pajjiż, imma vera worth it li you visit Utrecht if you ever visit the Netherlands. Kull ma xi 30 minutes away minn Amsterdam minn li għarkux service. Yes, I'll show you around. Din hija il-pjazza qudiem it-train station wasalna Utrecht. Sammor ċentru, ma l-ewwel ħad nitlu f'dak il-mall għax biex immorru ċentru tipo tidħol dak il-mall jew ddur madwaru. U shortcut jekk tgħaddi through it. U if you're wondering kif inhu t-temp illum, typical Dutch weather li f'daqqa xemx, daqqa xita, daqqa xemx, daqqa xita. U t-temperatura hija
naħseb bħalissa xi 12, ħadetla xi 14. So l-lum ġakketta, sweater u scarf. Fall has arrived. Għajna l-diska li għet doqqu fuq il-katedral hija Daniel ta' Elton John. Għana iktar fuwix. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. As I told you, typical Dutch weather. Issa nizla xita, 5 minuti ilu kontu ta' biex nċali ta' xemx. Ribnija. Bis. Le, online 8 euro. Sibni jamma, xaħat ħajkun kontent. Għalix il-mami. Ġibna fish and chips minn American Fish. Baby, you give me ice and fire. You chillin' in the rain. Bonġu, fejn Daniel? Dejg. Den Haag. Den Haag. Den Haag. Den Haag bid-Dutch. ġejna Den Haag, jew dejn. Għanamlu forsi sa xil-5 u hekk. Nimxu għaċ-ċentru bħalissa. What's the plan? Lu? Shopping u għal-familti. Imorru l-beach Forsi istaw mmorru kol, niklu. jekk trid. Il-beach vera l-forta. Biex naqbdu tram. U għak vera big city, issa nurikom naqra round ukoll. Morni niklu nofsinhar, konna morna dal-Italian restaurant fil-birthday ta' Daniel, vera kien tajjeb u kien quite authentic għax l-owners u chefs u kollox kienu kollha Taljani, anka l-waiters. Kien jizu pizza, biex last suppost ħadna pizza meta morna ma' Denise l-Italian restaurant ta' Dejn Boss. Imma I felt like having pasta, so ħad carbonara mitlob. So jesilum għanċtata ħafna biex nħu pizza. Nkellimkom aktar tajt. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Ġejna niklu. Għanna ġuħ. Għanna ġuħ. Għal-minu interessat għal-prezzijiet, ġejna wieħed li mhuwiex irħis il-prezzijiet. Normalment ikunu ħarira irħas, minn hawn jisu forsi 2 to 3 euro irħas. Ma da, again, probably l-fatt li very authentic Italian jistgħu jollu l-prezzijiet.
Cheers. Cheers! Illallu! Jekk għandkom xi dubju x'tajba, di Caprese, Parma, Quattro Stagioni u Contadino. Buon appetit! Thank you. Għasoġbitna l-pizza. Ġejna sal-beach, naħseb ħan kissira kelma, imma jgħidulu Scheveningen, taġek, safikas niktiba. Sadly, jittemp is-saħab maħna, ma we'll make the most of it. Hello, illum it-tnejn, ħadni għof jinu Daniel biex nkunu nistaw ngħawdwa mammu missiru, pero il-temp naqa dizastru ħajkun illum, suppost msemmija xita missi-għalem, so ħanispiċċaw ġurnata ġawa, imma pjanajna li namlu carbonara f'nofsinhar u lejla naħseb namlu chicken curry, għafħa morru sa xwienet naħseb morru fiċ-ċentru u naħseb għaxin nofsinhar nipruvaw morru lura d-dar għaxin kalla nispiċċaw nsiru għasra imma rain jacket just in case. Hello, so bħalissa u nofsinhar it-3 kwart u t-temp kif jgħid ħabib tagħna unqalaqx. Ix-xita nizla ħafna xita bħalissa da ma waqfitx ġila naħseb xi satej jew 3. Qed jistrieħu bħalissa u ħadt l-opportunità biex nibda neditja dal-video u realizzajt li ħajġi twil ħafna naħseb. Issa nara kemm jirnexx li naqta' minnu. Però deċidejt li ħanala il-vlogaw. Naħseb kien hemm kontenut biżejjed u filmjajt memorji vera sbieħ. Nixtieq nerġa' ngħidilkom thank you. Naf li għadha fil-bidu, imma vera grazzi ta' kemm rejtuni support minn kulħadd ġifieri, onestament ma stenejtix, nispera li tal-vlog u li ħanoħroġ il-qudiem iġbukom ukoll. Again, any suggestions are welcome. Daqt nibda vlog ieħor probably like illum, le mhux illum. Naħseb Wednesday, għax nar il-ħadd, so dakinhar li ħadd taraw dal-video għandi half marathon, l-ewwel half marathon race ħanagħmel, and I'll probably vlog that, ġifieri il-video li jmiss ikun tal-half marathon. Thank you, hope you enjoyed this video u happy Sunday. Bye!